Te iwi kei te wehe atu tētahi wakahourua I tā maki makaurau I tēnei wiki kia tai atu ki te ahurei wānanga o te hau kōmaru. He hui a motu kātū I a rua tau, I tēnei tau kātū ki te Waipounamu mo te wā tuatahi. No te tau 2021, ka whakatūria tuatahitia a te hau kōmaru hei tautoko I te whakarauoratanga ake o ngā wakahourua o rātou ahurea me o rātou mātauranga tuku iho. I haere a mārena mane ki te mātirotiro I te wakahourua o hene moana I mua I tana wehenga atu ki kai tere tere ki te Waipounamu. Ara, mo te ahurei wānanga te hau kōmaru ka tīmata a te tuawhitu o Painga Whawha. Kei te kapu o te ringa, te ao. Yau. He akoranga nui ki te whakatere wakahaurua ki te moana. I tō te kākono ki roto I a hau, te pirangi ki te ara mai, te whakatere I te waka, runga I te moana. Me mātanga rāno te tangata, me nā ka whakaako rātau ki te whakaripi, me te whakahuri I te waka ki te au o te moana. He koingo nui tōku ki ngā mātauranga tātai whetū. Nō reira ka tūtaki atu ki tā mātau kāpene ki a Dale, hara ka tupu te hiahia I reira. He tau hau etahi ki te wakahaurua, ko te harenga tuatahi mai tāmaki makaurau ki te Waipounamu. Kaupapa wakahaurua is like another entrance into te ao Māori. Ko taua whakarewanga e ki te ai I a rātau ka whai wāhi atu ki te hui taurima o te hau kōmaru ki kai tere tere, kei te tai o Aorere. The festival is really important and it's a really fun way of engaging people and opening people's minds as to who we are and maybe who we even could be. He wāhi whakaakoranga no te ao kohatu. Pirangi au te ki te ngā mata hikaka ana ki te ako. Ine o ngā taonga. Nā te mea, I ngā tau kua pahure memiti rawa, ine o ngā taonga. I te wā kuranau ki taku kāinga ki Poriroa, I taimai taku whanaunga pakeke ake I a hau, me tēnei waka. Haramai ia ki taku kura, ki te whakaako ine o ngā mea. He te kaurā te roa, aha koa ngā uauatanga, a rā noa hoki te whānui. Mārena mane, te karere.